Nā, kuoti I te ringa toine I Erana Kā, he kākahu hou te whatu, ko te whakaaweawetanga mo nei kākahu hou ona, ko te reo karanga. No te tau 2019 I whakaatu tuatahi atu ai I ona kākahu I rungi te atamira o Miro Maura. I tēnei wā, kei roto ia I tōna tau whakamutunga I tāna whai I te tohu kairangi. Ko te kaupapa o tāna rangahau, me pēhea te whakamahi I ngā āhuatanga o te reo ki o ti ai he kākahu. Nei rā a Regan Paranihi. He mea whakairo ia I te reo karanga ki te au auaha. I thought it would be really exciting to engage with karanga and engage with the reo karanga in a really intimate way, and then adorning her body seemed a really exciting way to do that. He aho kua ki te whānuitia ki tōna anō marae, e puawai mai ana mā te reo ata-ata. I'm trying to explore those concepts of beauty in the clothing and valuing that, and valuing the unseen and the function of her and the contribution she makes. Ko tōna ngā kauwhiwhita ki e nei mahi I hua mai I tana whaia, nā ngā tāmitanga I pākirunga I aia e tipu ana. Trying to break those stereotypes that were probably being imposed on her, and then that probably filtered down to us, very worried about how we appeared, how we were clothed, how we were perceived by others. And I think it probably stemmed to that, my love of fashion and really exploring identity. Heoi, I nāi nei, ko tōna ao Māori tērā e whakamahi nei ia kia Māori ake nei ngā whakaaro o te ao auaha. I'm trying to find a way of clothing being taonga and clothing being rich in kaupapa, but being able to be worn daily. Nā te pīkau haere o te ao auaha Māori e whakapono ana ia e huri ana te tai. I think the tide is turning and we're looking at working against that and being more unique, adorning ourselves in a way that celebrate who we are and trying to define ourselves rather than getting lost in that globalised fashion world. Ka tū tana whakaaturanga matua hei teno Emma. Regan Paranihi, Te Karere.